Breaking news. U Rwanda nyuma yo kugira kumvikana guke na Arsenal ku bijyanye no kuba bakwamamaza Visit Rwanda ku mujyozi wa Arsenal, ariko ikimenyetso cyangwa ijambo Visit Rwanda rikajya riba ku kuboko kw'ikipe ya Arsenal. Arsenal imaze gutwara Premier League yagize ngo yabyimbye, itangira kwirya ku bantu bamwe bayishoragamo amafaranga na Visit Rwanda batayisize. Ariko Perezida Paul Kagame nkuko tumuzi twese gakunda ibintu bijyanye n'imikino, yahise afatana n'ikipe yitwa Aston Villa. Aston Villa ndakumenyesha ko ari ikipe ikomeye, ndetse yo nkayo ntago izongera kujya ishyira Visit Rwanda hano ku kuboko, no, bajya bayambara mu gituza nko kubona iyo foto. So ladies and gentlemen, this is good news from any Rwandan cyangwa se umuntu ushyigikiye Visit Rwanda nk'igihugu cy'u Rwanda cy'imisozi igihumbi. Niyo makuru tubakesheje uyu munsi, ni amakuru meza kandi aryoheye amatwi ya benshi. So likinga video, uyisharinge n'abandi babone kuri aya makuru. Renzo TV show aha kuri TikTok ndetse no kuri YouTube ikaba TV show cyangwa Renzo TV show. So congratulations Rwanda, Visit Rwanda, anybody cyangwa buri umwe wese uri mu mahanga agomba kuza agasura igihugu cy'u Rwanda, akareba imisozi igihumbi, ingagi n'ibindi bisigaye. So abafana ba Arsenal namwe turacyari kumwe namwe, nta kibazo gihari. Renzo CEO shut down.